Ovo je početak vloga naše današnje ekspedicije. Evo već smo se pogubili svi u pičku materinu, pič. Evo nalazimo se ipak, treći član se vraća, četvrti član će doći. Znaš da je Pile išao voda skuterom? Pile išao voda. Čekaj, ajde. Otkud ti ta mačkica je? Evo ga, četvrti član se vratio, donio nam je bambuču. Jel 90-te su i onako? Mi smo vam obrnuti horor, kod nas sviće. Izlazimo na proplanak, tu su neki kontinjeri. Nije ovo proplanak Pile, ovo je gradski. Vidnja me u mozak. Ajme, zagasilo se. Kao neka naselja tamo. Ongrada, kako ćemo prođemo? Možemo, naravno da možemo. Hajde, Hani, daj ga, riješi ga. O, to bebo. Tu sam našao jedan divlji zvučnik jednom, možda je drugi sad došao. Šta kažete, Bagro? Ej, ja znam gdje je drugi, drugi je kod mene na regalu. Tu da, Barbara vodite. Antonija. Ne, to je... Barbara je prva rekla. Bum. Šta radiš, šta je? Penjimo se, Toni. Jel ide, Toni? Ide. A, kurac. Snimaj. Ja ti hodam. Daj, pusti me, tek sam kupio VHS kameru. VHS kamera se ti kupuje. Joj, Antonija, cvijeće ti rasla. Šta je ovo, bunker neki kao? Aha, ne, to ti je žirafa, ono. Stari moj. I digobat. Spomenik ljubavi žirafe i dika. I dika. O, di si, Marko? S kim pričaš, Hani? Ti jako slikovito i... S kim pričaš, Hani? Ne, šta ti to u ruci, sotonski device? Franjo, šta radiš to? Nemoj skejtat tuda, daj. O, bum. Dao kurac, stisao sam pauzu, ja sam mislio da nećeš lupit. Nisam samo htio da ti predavati. A snimio sam valjda. Ajde u drugoj epizodi. Ne, ovo je druga epizoda. Prvo je bila kako šutam kamiončić u vodi. A, cool, kamionić vide, čuču. Ujeti, koji pogled, stari. Tek sad vidimo Marko. Toni, dođi vidi. Ja. Dođi vidi, bolesno, sik. Ma ne, kroz ovo, gledaj, kao tu smo, kao i gledaj ovo. Dgra je. Daj mi jednu za ove moje krkane doma, neću. Daj, pozdravi one doli, Ja. Šta oni kažu? Jebe ti, baš si lip. A šta su ove stepenice ovdje gradili? Su ti se oni sašili, kužiš, sve tu, znači cijela jedna onako gromna kužiš bagra tih malih otrokinići. Šta su Adidas uradili? Znači oni su ti došli. Jel to Adidas bio? Ma nije bio Adidas, to ti je bilo puno davno prije doba. To ti je bilo doba kad su ti se furale Puma zeleno, tirkizno, šuškave, one jaknice, kao znači one, znaš ona mačka što skače, Puma. Da, bum. A, fuck, di nam je Hani, već je počelo, nismo ni počeli, a počelo je. Pocepane ove... Ajme, to je njoj ispalo. Kuš, znači ovaj papir je mogao da bude maske za lice, kuš, da ljudi mogu da žive. Ljudi mogu žive u... Zdravi, živi, u miru, mogu da leže, znači da je auto u pljeskavici, pretvori. Znači ono kad kuhar s jednom rukom, pa mora pljeskavicu odprst. Bačuj. Deški, vama nije čudno gdje je Hani, bre, kako ćemo da se vratimo nazad, ono, mama će njena da nas bije. Toni, jel ti živiš ovdje? Čekaj, o, Hani! Di si, Hani? Čujem te, a ne vidim. Ja ne čujem, Hani? Daj Pile donijeti... A, fuck, slep sam, stari moj. Realno, usporedno selo-grad, evo ti. Palim, a, kurac. Poratak, čiričantnog ličija. Evo, idemo vidjeti šta ima, ajde. Ne, znači samo da ti ja kažem, ako ja ovaj tu plastični tanjer preformuliram u router i ovdje uvedem internet, znači ne moram ja imati nikakvu elektroniku ovdje, samo da imam internet. Ali tek internet imaju u nasi, znači, mislim, 91. je. Nego moja kuća.
Evo, ona tamo, stara majica bačena i može biti umjesto mačke koju sad imamo. Koja majica? Mazit ću s ovom majicom. Ona. Ajde tamo da vidimo, pošto imam lampadinu. Bravo. Ja sam kupio najskuplju. Koji će na ruke, pa možda bude onako tehno mačka. Najskuplju kameru sam kupio sa lampadinom. Evo, dodat ćemo malo cigle. Čuo sam za njega. Bravo. Ovo šta je? Šokolata. I čokolade, kuć da ima energije za život da nastane. I kad dođemo sljedeći put, ovdje će biti polu mačka, polu plastični tanjir. Hvala. Dok se sve to... Ove rupe u ovim ciglama, ovdje na ovom zidu, ovdje na ovom bunkeru, ovdje na ovom turniću, ovdje na ovom vidikovcu, ovdje na ovoj vetrometini, znači ko rupe u našim mozgovima koje znači svaki vikend iznova bušimo da budu sve dublje i dublje, kao da su neke grublje. Ne, a cigli, evo, sad ćemo jedan selfie okiniti. Pa kako si to promenio, tako brzo kameru? Ovo ti je moderni stroj mašina. Znači mašina, ovo mi je meštar Frane. Znel mi je to doli, naš oni prosi na pijace dole. Ljuske. Znam, kod babe on je doli. I ovaj naš, neke šinine. Pa vidiš onu špini? Špine vizide. Špine vizide. Odimo da vidim vizide. Što je tu? Što je tu? To ti nije špina, to ti je ono zeletabis. Ja znaš ono će ih doma zove. Ono, Mirko, di si, Mirko? Ekipa, šta vi ovdje radite? To je moga uljaka. Ovo nije bilo ovako, ovdje je bilo puno više para, puno manje edova, kujiš. Šta je ovo? Sve u kursu, daj nož. Napolitanka velika. Koja? Pa ovo, až ovo nije. Ovo tu? Ja. Aja, ćemo na rizik. Riži, ovi kadrovi ko da su pravi filmski, Marine. Aš evo, ja sam tu došao malo da vidim ove kese, istražujem ovako. Ovo mi je alatka i ovdje sam idem cik. Što prodaješ keste? A to na pjesni sutra, A ovo kablovine. To je Đorđe džungle pustio sigurno. A ovo ko da su neki drevni stranci crtali. Reki od Anciento Balzamika. Ovo P ko da je trudno. A ovo je P tata. Nije to P, to je B ako je trudno. Ma ne, baš je P, rekli su mi. Znaš da je moja mama mislila da kad je bila mala, da kad ona postane starija će se zvati onako Vinka ili Ivanka. Stari ljudi imaju kao imena za stare ljude. Kako je klupa, Ko klupa u parku. Ja li bio... Ja sam tu ovaj komad nečeg zabio u ovom tanku i sada... Žani, gledaj. Žani moj. Ovo nije upaljač, ovo je mali džepni dildo za nos. Budi prohodan. Moja zmija. Žani. Ima ko bava. Ljudi, kupio sam si novi stan, sad ću vam ja pokazati, evo ga, tu su vam vrata. Uvijek ključ fali me, ja jebem ti ne znam ni snimat kako rabi. Krešo, evo pokazujem ljudima novi stan, ne moram ključ pogoditi, To je stari od Mirka, ja sam tu bio. Ja moraš malo podmazati. Ja to krivo snimam, ja mislim. Jel' ono naša bambuča? Pa jebem ti, ja mislio divlja izrasla. Šta? Piva kao da se hladi? Da ne prifali. Šta je bitno? Vidi gore i Moridora. Šta to radiš? Za koga to slažeš? Pa ko će, ki će toliko? Čekaj, ne. Kocki? Kocki, ja. Lego! A Leon? Ne, ja sam Musko. Musko? Pa ti si nacrta sve ovo. Tako su piramide gradili. Ne. Piramide su ti gradili, znaš kako? Došli su ti ljudi iz budućnosti i slučajno su stavili svoje piramide u prošlost. Jebem ti. Sad se mi moramo tu mučiti godinama, iljadama, kujiš A kako se zove to, što radiš? Ovo tu. A ne ta akcija kad stružeš s tim po podu. To ti se zove slojevito sjenčanje ravne površine. Vidi tragovi nekih bića prošlih. Smetam ti, Mora se raditi, neki rade, Puti neki stari. Plavo.
A pogled je i dalje dobar, to je Miami dolina. I dole idemo do Kotora i Bajla Nove. Čekaj da vidim. Evo, ide. A jel ide? Znači, ko onako na boku fetus, legni. Fetus je Ali nemoj ulaziti u kocku. Aha. Moraš biti van ove kocke. Ovako, kreni se leđima prema tamo. Znači da. Kako ću kao fetus leći tamo? Ovako i onda ovako kući. Znači, Jel ovako? ne. Onda ovako? Ovako. Zavrti se. Ovako? Ajde. Ovako? Tako i gledaj prema tamo. Dobro. Ovako? Znači, kreneš se prema tamo u fetus položaj. Ovako? Tako. A ne smiješ ulaziti u ovu kocku. Da. Ja, još nisam glup, još znam, a ti baš si mi dobro objašnjavao. Marijane, čekaj, nogi. Jel zvoni? Evo ćemo vidjeti. Aha, diraš me. A jebi ga, šta ćeš? Marijane, daj malo tu. Ajme, dragi. Izbliza da vidimo nešto. Prevole se. Marine, dođi izbliza da se vidi nešto, Marine. Da ne prošljimo film. Trunja će mi u nos uletit. Ovo bijelo, ne valja bijelo u nos. Ok, možeš vidjeti. Šaran i sve. Nađen u vatri i radi. U vatri? Šaran, bez vode. Ovo mi je slučajno ostalo da mi vidite da radi. Kao poklonija si mi, da. Da. To su ti gopnici na podu i tako. Što je to izgleda kao kancer? Ok, sad demonstriram. Ajde, kako se igra ta igra? Ja čekam, moram staviti kako idu u ASCII kodu brojevi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korijen iz 2, 1, 4, 5, 6, repa. Korijen iz trave, ide repa, čupa, ciklu. Čarondaš ti tam? Čarondaš? Roda. Aj. Oj. Što ti to ćirilica neka? Ne razumijem ti ja to tako da čitam naopako, bre. A onda okreni glavu za 180 stupnjeva. Aha. Ulaze mi slova u gledu. Mnogo je teška s kamera ovako da se drži. Ja mi je sve okrio napisao. Belo nešto. Pičku. Javili su nam iz režije da moramo stati, až nemamo filmi više. Pozdravi Pikachu, pozdravi mamu. Ajme, šta ti je to si uzeli? Pozdravi sve u studiju režiji i mami doma u pički, što su? 3, da bude zanimljivije, da ne bude jedinstveno. Kako se vi zovete? Predstavite se. Ja sam cijenjeni gospodin Miro Dragutin. Miro Dragutin, ovako će tu pisat u montaži. Miro Dragutin Žumberak Stanislavić. Može, izvolite. 34 svemira ste bacili. A ne, igra se na 3 pokušaja, ako pogodiš iz prve si peder. Pa ja tu nam fulam za svoju braću prijatelja u redakciji koji... znači, u tenisu bi sad ponavljao, ali u našim pravilima je ovo sasvim u redu. Ma normalno, to je 3. Evo vidiš. Ajde. Opa, kako ste dobri. U gopnika legli. A šta taj kamen dreki što ste bacili, šta s njim? Pa to ne znamo. Ja ću vam reći nešto. U tome ugljenu ima, ja mislim, 3 vlasnika. Ovo preblizu. A ja sam čuo za drame. Jel išli u nogavicu? Da vidim, Je? Ja da nema ovih tu sad bodljica, to je najveći neprijatelj. ne bi život imao možda onako 20 sekundi i više slobodnog vremena. Potroši na čitanje ovih lijepih, ovih natpisa viš Kroatija, Oni su cijeli dečki. Ja tačno znam te bodljike, su meni najveći neprijatelji iz djetinjstva, majku im njih. To su Ambrozija. Ne znam, ali treba nazvat. Pitamo naših džokera biti. Treba njih nazvat u studiju i režiju i jebati mater, da maknu to više iz update-a sljedećeg. Što je to update? Ja se sjećam da ovo trebate pokupiti dok skačete, Marko. Ali ja ne skačem, ja ležim po gopniku ovdje. Sjebali ste. I dobivam upalu bubrega. Vječna kazna ide za vas.